Hello lovies! It's another pamper day diri sa the Elixir Aesthetic Center sa Argao. So today I'll be enjoying a few services from them para naatay beauty and wellness session. So I will be handled by Giselle and Ara. So right now, gi-wipe out ang mga hugaw sa atong naong. Then naatay facial cleanser foam na gibutang sa atong naong as well with Giselle. Then gi-massage and gi-lather sa atong face para malimpyo ang atong naong. And while gi-facial ta ni Giselle, gibutang na ni Ara ang ato ang Celestial Drip which includes anti-acne, collagen, and immunity booster para healthy ta labi na karon sa panahon na ting-ulan, daghan kayong sakit-sakit na manggawas. So mao na siya ang Celestial Drip, gi-insert na ni Ara ang IV sa ato ang arm. And then padayon ta sa ato ang facial scrub. Medyo serious kaayo si Giselle karong adlaw. So mo na gi-facial scrub ta para mga tangtang ang mga buling-buling ang atong mga stubborn dirt diha sa atong naong. And then afterwards mo proceed dayon ta sa pag-prick sa atong nose. So while pricking, gi-turn on na ang atong hot steam para humukra. Medyo sakit gid no na siya na step para humukra ang mga blackheads and whiteheads na tangtangon during the pricking process. So kana sa video ilong ra inyo makita nagi-prick pero apil pod ang other parts sa atong face. Then afterwards will be the suction machine which of course is sucking out the impurities sa atong face para matangtang ang mga stubborn dirt na naa sa atong mga pores na makakos og acne. So kani all over the face ni buhaton para matangtang ang mga hugaw sa atong pores and para ready na siya for the next step. Next step is the retinol serum na gibutang sa ato ang naong and i-massage ni sa atong face para aside from enjoying the benefits of retinol serum, we can also make sure that the equipment will just glide through later on during the next steps. So after the retinol serum, mao na siya ang galvanic machine. It is used to flatten our pores and also tone our face. So mao ni siya na step, medyo warm ni siya na machine guys. And it's okay. It's not really my favorite, but it's part of the process sa Korean glass skin facial treatment. So we need to go through this as well. So next step is the lifting equipment or the lifting process. So if you can see, i-target na siya ang mga sagging areas sa atong face para i-lift siya for a more beautiful and youthful glow. And the next part would be the eye bag removal. If you can see, dili ra kayo ko haggard og face because I have enough sleep at night and I am working on a day shift. So, dili ra kayo ni problema na part. But since it's still part of the Korean glass skin facial treatment, we still need to undergo that process. So, mao na siya once again ang eye bag removal process. And then the next part is one of my favorites, the ice head. This is also a very soothing and very relaxing equipment kay bugnaw ni siya guys. It will close the pores because a while ago nag-hot steam man ta. So gi-open to ang pores ganina. So right now we need to close it para later on inigbiyahin na to, close na tong pores, dili na siya dali masulan og hugaw og dili ta prone sa acne. So once again, this is the ice head process. And after sa ice head is the drying up of the serum na nag-remain sa tong face. Kana siya hangin na gyud na siya gibugas sa equipment guys. And this is used to dry up the excess serum or excess retinol serum na naa pa sa atong naong before we proceed to the next step which is the pico laser treatment. So karon if you can see, mo na siya ang pico laser treatment. This is one of the best services that I enjoy sa the Elixir Aesthetic Center because my acne marks and my dark spots are taken care of. So if you can see, gitarget ang mga bugas-bugas, ang mga lagum-lagum sa atong naong para mo lighten siya, eventually mawa na pud na siya. So thank you so much Elixir for having pico laser treatment included in the package that I'm enjoying with you guys right now. And then later on, if you can see, mo na siya ang nasa video, gilimpyuhan atong ilok because we will be enjoying as well the underarm hair removal na laser treatment with them. So
If you can see, si Giselle ang nag-shave sa atong ilok is because they want to monitor the growth of the hair sa atong ilok. Munang mas mo prefer sila na sila lang mag-shave every time mag-underarm hair removal process mo sa ilahang clinic. So once again, this is the shaving part. Afterwards is the putting of the gel para mo glide through lang ang ato ang laser equipments later on, which is for both hair removal and underarm whitening process. So if you can see right now, there will be 1,000 shots of laser na iigo sa atong ilok para sa first step na underarm hair removal. So para patyo niya ang mga roots sa atong buhok sa ilok para dugadugayan, dili na siya mutubo or slow na lang ang paggrow sa atong hair sa atong underarms. So mo ni siya once again ang underarm hair removal laser process, and then the next step, this is the underarm whitening process. This is the last step that I'll be enjoying today. So thank you so much for watching this video, and I hope I can get your support for the Elixir Aesthetic Center sa Argao. Thank you so much for watching. I hope you enjoy. Have a great day, lovies. Bye!